mo akwa Badwam TV Badwam so yadani te kote guase ne nkwanshan samon so a enne day ode amaye de adu so no Adom TV Badwam kase na nsam na doso ne etodwa mu bi ya wobetini na wotwe wie ye ntem ye hu sa bansoro eto aso miensa adwiregu ne nei wa mo anim nimde e wadansie mu hunu ne sanu oni ho kwan so osi no ho yade sansam ne kyeremu no ebebro na yebeko MPP amanyoko no mu ne yakwa akohwe bra owura alanchermaten so ese wayi ne ho ade afri mu no eno ne nsem bi na no pay me de bra o Adom TV Badwam kase edam live on Facebook Facebook/Adom TV Extra ubenya yen wo Adom TV Extra eno no eni en Facebook page no Go TV channel 119 ena DSTV channel 280 midin ade afia amankwa tamaklu afia ni de mientie nsam no enchemu ankasa edan ya to so miensa na ewo ofanko market eben asofa na memenda ne yehunu mfonya ahodo ne na monten se adwiridi agu na nei Institution of Engineering and Technology Ghana eden sema tudwa kyeremu se womo eni permita eye engineer Henry Kwadwoboaten ede sansemi etudwa ya social media ya na ma midi ehun ye Tempano Mefre, the chairman for civil division of the Institution of Engineering and Technology. So on your background check, no feedback. No those checks, which we call the preliminary investigations, and it came out say a dino musino, new random cancer abrotry, and now the MOBF is Yamano. Now omuni permits. That one have been established and it's a fact. Omuni building permit. The fact that some omuni permit assembly no yeah can hire more do pempen so more to know. I think I have issue with the district assembly because only omuni permit now say enclosed area corona. You can pursue it, go to court so that the court can stop them. And I say you be put to notice of to show cost near form be a now they are court territory for them to stop. So man ya obey me the court na court has stop but I'm better ho cause initial investigation I say home shall say Africa etwem say near that chrono shall say and baby I want also the distance is not far from the assembly I can say she took baby muntino omo ehunti hono the say assembly no augment me anyina omo na so it's public no yes romara ebium de bia meka ho asem samoyi omo si dan na omo fa amani to say engineer for jabodin architect for jabodin surveyor for jabodin ukwa wo hwe sika obese no say anko ye a any sika betua ma professionals no which is far cheaper. It is from they should engage professionals. They should engage professionals. Penia na nida kwanso obetu Frank Adiama MPP amanyuko Alan Kwadwokyerematen de ne won so de nsamagu for mo kire MPP amanyuko se de na tekane no enye sa enete enenti ene de won won to nkwanta won apai circumstances and given the context provided, I wish to use this platform to announce that I'm honorably resigning with immediate effect from the new patriotic party to contest for the high office of the President. Thank you very much. To contest for the high office of the President of the Republic of Ghana in the 2024 general elections as an independent presidential candidate. Enwachi kanemra shebedwani a no gina omanfo Madina abato mpesua so Alhaji Abubakar Sadiq Boniface enso di tudwa se ensem owura lanchemanten dia tudwa no de beboa pa ka oman no abomu enu nti Ghana fo nyina nsore na omedi akire se ne ebe ya eni so ade hunu no ebetumi aye adwuma Alan I declare no position yen nyina yen kambom ne mbom pae emma Alan nyankopon embo no ho ban na dachi won beta ni president ma oman Ghana. And some no emo na se say dear or independent presidential aspirant Alan Chermaten and ese ehunahuna ne niema bia one more party na ye no from 2007
Ebepemene ene adwempo a wanya watwene ho free party ni mo atiniku foforo Adom TV etwaso yi. Despite the sacrifice I made to unite the party, as referred to above, there were very serious post-primary attacks on my supporters all over the country and an open show of hostility. Some of my supporters were victims of brutalities and continue to bear the scars of that treatment. I made several representations to the then leadership of the party, drawing the attention to the rancorous and divisive behavior of some elements in the party. Regrettably, however, my representations went unheeded. Benjamin Kofi Aye kanimra shebedwane di momanfo wo Apadenchira West ya osan eka ora alanchemanten entobokuo ho enso editudwa se alanchemanten eni so ade hunu nyina egina MPP amanyekuo no adwempo ya odidi dwuma ewo man mu enenti amanyekuo no ma eni NDC fo mpa a wo mu efe bebifro de wani a kire no efo homedom won na won kikire wo man foforo. I believe in the ideals of the party. The founders of this party, but I did see many so no, and one down see here niso. It's anybody who believes in that vision, should support to make sure that that vision comes to fruition. It is not a matter of say oh yeah MPP ni anas or yeah NDC ni anas oh yeah whatever. Despite the sacrifice, Enti wasansem we mo nso adwadefo bi e wo Kumasi Adom wasantemantem nso e de won support up Moraland Kojechere Maten se wo mota na chi 2024 ometu franka. When you global icon, when you local ni international globally, obianim alanchira matin, yeni modimbo, yeni nimje, any niyama oyo, edi bua sabi oman, any amana money nyina, enunti ane ye pese, abaya president, ye kuya kurani, Greater Kumasi Industrial City, at the power of via a ye. Me pachala wa ble enti sala atene ho a obia malan enya asumdue. Ebi mususu se wa hwe a obedi ntwo wode awaye nu. Me pacha da bi one day wo mela ye beto ama no. Te ye di ne me pa tu akwamu pa. Ekoya MPP for the man afa so no. Lokure entwa yie. Entwa yie kura ko so say mama ne de ya wo de abemnimfi bi tin ho afra MPP party ni. Kakra yes say politics o say bibia mafia ho. But man the one mafia na me ho da hododo. Me support idea way more than 1,000%. And 9 decision was taken because it's also a bold decision. Alanchematen now crowd party mo. We had the UN pay. Why take position baby we're gonna happen when you and when the party in swatch and this is what 9 decision because the entire because the 9 decision say MPP for no money in ye. Oma hapman no money in ye cry. I think yeah, I think say this is not taking back Buano as a bomb mine as a bonnet for because Alan you'll be or Ghana for my the Ghana for Akuma Super ye. TV Kasia na guso e show Badwam so no yede mo e free lunch maten sem ne mo ransom foforo na president awoda kunsoa traditional area na ba asigri abu grago azoga wotoso emienu na anu ada eye akwantufo na boko posiga ene pomakuo ekwan ye nipa bonfo bi koto hye wo msonom ne ade no na ehunu ne se entwayi enye ne kwan so ano no ntino bambo bi ehia sempenfo de emma wo mutiti wona fasa akwantempon no so no penfo hwemfama wo Adom TV etwaso Esane se nano ya wada eboboso meda netoso aduonu afimpinu ene aduonu miensan mu enipa bonifuo bi a wonim wo mu a wokurokuretuo etu wo hugu boko pulmakum kwan no so opusiga mansiri no mu wo Apa Eastman tamu a enam so ma wokum emansia ene mema miensa ema afoforo nso eprepra yenti no panyini a woda Kusang traditional area ano na aba asigri abukrago azoka wotosumienu ayensem trofo nhyiamu a wodi atudwa se saa ne ekoso no wonum gitumu a enye na aba Thomas Abila enegina aboko na aba anamu a wone ensemtrofo edi nkita ho na wokire mu se
Nyoye ekoso no ensem fata kura nanso wapamanfo oboku nyina achew se wonom enka wakoma ento wonyem ne mum womabanbo adwumayefo enye wonom adwuma se de be yi a obetumi aye hwehwemu afa asem ne ho asiase ofasa akonya ne so ema ebusua a wonom ehwere wonom adehye nyina ya akọ ya wosan de kokobo anu odene ema ne nipabonefo a wonom ehye kuntina se edi se nipabonefo sem o wonom krom honom. The media, the Kushak Traditional Council, condemns the unfortunate incident in no uncertain terms and wish to call on all citizens of Boku to remain calm and allow the security to get to the bottom of the matter. We wish to express our deepest condolences to the bereaved families while wishing the injured a speedy recovery. Ladies and gentlemen, we dissociate ourselves from these barbaric and lawless acts, knowing that our culture abhors the killing of or targeting of women, no matter the circumstance. These Paento akasiano so na Nkwanta South District Magistrate Court no de nipa mienu akoto efiase abosume eduasa 30 months nyina ne se wo makobokro no amasum sika 8270 yakoso wo damanko ewo Nkwanta North Mensimu ewo ti Mantemu. Nkwanta South asem de bia no ewo ti Mantemu ahyese akronfo mienu bia wemukọ wi mobile phones eni obisika 8270 Ghana cedis wonfa wo mu enkotwera ban kokomu na asem de bia Evans Joseph Ananokropa etina pono achi ebu asem ibra nipa ye osuso sombo okrono no achi wonfumso etumu akronfo mienu ba kudin ade Evans munyi ya wedding function de no mienu na wono otemofo no hyese wonfa no nkotwera ban kokomu abosume no dum wotwe se osen ne ma no sanso wi ade no foforo no soso ka ho no eye komba into no soso otemofo no hyese wonfa no nkotwera ban kokomu abosume no dum mienu so no so niema abrantie ko wia baaye no oje ya wotonye na so nam se ofoforo bia na oka ho anedin ede samwo o kire se kwadu ede bo ni nyina no nokuro bia ne mu ne ntino court no man bill no mani twa 10,000 Ghana cedis Abra police prosecutor detective inspector Bright in cancer ekopie masem de bia no den hwehwemu wa ye no etokot n'animu no o kire se July bosmeda na to so aduonu mbotwe wa afimpinu ne aduonu miensa ne mo no na Evans Bowro bi so to mo a Owia 8270 Ghana cedis ya na mobile phones mienu so owia ye na echire no na okoton de makomba into ya wo no so eton phones no 400 Ghana cedis e de ma samwo na abrasa akro no bone course no ode ho ama ne bobe dan posifo ntempa no na o sha se oye mu hwehwemu na nam se no oye hwehwemu no na nam suntia e ma phones ya owia ye no wo mo setumi ka biom ya won ma na wo ho bom no otumi echire wo mu nsem nyina ho no Inspector Brighton Cancer e de to court na nemu se de krono asifa ma no so e wo Nkwanta North Mens ni woti mantem no mu no e ha adwen paaye eno nte no e wo se nipa mienu ya wa kire wo mu no court no tumi twe wo maso na sanso so no de to court na nemu se court no hye se wonfo wo mu kwatwera ban kokuma e ya wonfa adwumaden en Paento akase no so na o man Ghana adwen esusu se wonso emfasodie ye wo horticultural sector no emuwodo ho ebehye bie se wa fichire no omiamia hoduo bie obetimi aduadua no baye nkakra bie bewie chire no ebenya mfaso nso ewo so wode nsemi to dwabra ye paw Expo 2023 eyedo akata no eho entoma Adom kase etwasui emfaso de edibebre yen if you say ye wo hey yeri yen nwumade nso obi apese otrel na adwumem na se wunyo obi no se mede me ho ba be kan ho na watrel we adwumani ma eye mfaso bebre kata ho na yereko no won wo desert so anwan ko a woni bebi a wodua nwan ne ade nti na woni abre a woreye sa horticultural expo yen kwaye no akwa anim kakra nso ye hia machines bebre ene esese ye mechanize obroni sese ye mechanize yen farming once wo sa niema no so woni asase mpa wo bedua niema ne wo so eti ye hwa ye ni won ka bomu ye adwuma ye nyina ye benya mfaso once wo benya mfaso eni ti na ye ni abre se esese ye ko na ye ko kire won niema ye timi ye Masukwana ninka Paento akase no so na pressure group of ro ho do ma hinkro
group Wadoma Hinkra wofra concern youth for development and ne wofra womra shebedwani Wadoma Central Kokwadjima menu awono aso yo so for sharp muden eso afemensin mokrache pani Wadoma Central Drissa Kwatra se enne adwuma na woma ye nyina mfi o medi so nyina no mebu hu akonta emfa nkire wade hye ninka abandada no eye be ye first coat face ya meka se kodu kwa masu a chepens gu ho awo mbompo yini nne begum choboy mfa so ben ni wo se ye education office ebe say ni MC MP be mon country po enko he ya srebe da manti ni be wo be wo no enu nti ade bia se be ye e de Badwam aman Badwam aman etumpon ekonanim no ya srebe benye Ejadifo ma bi a wonom ewo doma adwum ene yamane boni etwetwe nkomo a wonom sidi tu dwa se dwan ha ya wono ye hu amane pa kro no fufuo okuye dwan ha amaya awu ade beto be ba de ba bu wada ka ni ne ba fa woni am nyina ne be de ko ukofa ne ukokwa nso kofa ne be gu ho a ye kanse se ye wo cheman nso ye ni wo cheman edura najo a wifo mpa mapata nkura ho ne bi fa ne mpena wo baba ne baba fa ben presebe ne condom ne eme nyina agu apatem ye tu ho anoma na disi onye de onfie Ejadifo afoforo bi nso woni amane boni etwetwe nkomo no e de adesrede to abaye ne mu se efi se eja ehye wonum edwatonde no wonum enyamoa bia ne senti mpanyinfo eme wonum emmoa adwom ha ye adwuma de akere mbaye 27 years jenne kura dana brada na metu jenne no guwa no ya bag mienu one dia manton ho kakra kura antika baye 100 million betonsuo anwa engo janwa na yangu ni nyina asha mbaye na mu kwadunja yetimanya anwa flugisim ensuogum manya ba kokora ni nyina ahye dwelebe mbacho mwa ampepa se aban ne ba beboaye anampanfo se o ba bekola dan no yebetimi dia start business foforo amento akase no eso na menkoye nsam foforo mu adehye ya wo mo kwawu kotoso wo kwawu is mensim mu wapoye mantem mu nsu super if you say nkrofo shipetin potamu ho se tutu muragu ekonom ne titiri wo afram ensuo no ho a chese enkoye kra won bi ni Adom kase edin komoyi take away bibia ni atu agu sabe pampers kra yeyi etugu nsuo ni ema diapers nyina yeyi gu nsuo ni nti yesre saban mehwe committee members nso so omumu aye no omumu yi sa na ma mp nu nyina omumu aye no omumu yi sa na ma ni nyina emfi ahama aye na emwa ye kuro ese ye nsuo ni nso so wohwe machi a baabia meginen eye baabia enkofo eduficate wa ha esa atene ko nsuo yi mu abri nyina mu no ye bo ho dawuri sanse ni baabia ye koya ne ebia ye ni baabia ye toilet wo ye ni baabia ye bibia wo ye market nyina na mo de abahasin market o mo de branso no a emwayen nti ye nya ya nka aban ene committee members e krum ha ene mamenyina no so na Adom TV Badwam kase no aha na brema kwan na no pe wadaroma mede asie medin de afia amankwa tamakura seda ne yodia omre no a wunya ye editie ye hweye emfiri hakura se wunya nko ye afei na ye de bonkrata no ene online stories no so to so nti wadaroma twen sesi aye nchakura ye bapa gudie mu nso ho na afei apomoden enso to so tie kwa ba